Air pakai mati lagi. Gimana ini? Kita mau nyuci, cucian banyak. Bang, bang, bang. Apa sih? Air mati nih. Mesin airnya dicolok. Udah. Jangan mesin air disuruh dicolok. Padan banget bini gue dah. Mau nonton TV. Dah, orang lama banget suruh nyolokin mesin air juga. Air mati kita pengen nyuci. Gimana sih ini ya urusannya? Lah, bang, lu ngapain di situ? Lah, tadi lu nyuruh mesin air dicolok. Ini lagi gue colok-colok. Emang kebangetan pinter lu bang jadi laki. Pan emang gue pinter. No, kabelnya yang dicolok. Bilang Nori. Bodoh amat, Mali.